মন নাই বসি আছে দে এই হচ্ছে কি আছে এই কৌড়ি ব্রা কি করব হে থাও 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 তিনা লা একটা বাকি আছে তিনা লা তো হ্যাঁ কই যাব এই তো না চলাবি সে রাস্তা তো কত পড়ে আছে আগে তা খান আগে দেখো তো লাগে আগে তা তা যা দেও পাম করতে আছে ওরো ওরে বাপ এ বুড়িয়া মা আছে একটু ছাড়বে সর রাস্তা তো কে তো কত পানি উলাই কি আপনা চো এই চল দে Kanamite tuni ni simkhat July 2026 ni in Kamjom district nga Phaimol KUKI khochu kacha naga tangkul militants NSN I'm hawale NSCN EF Eastern Flank ho to ZUF ke ho ki thu in an hal hakita win hi এই হচ্ছে কি আছে এই কৌড়ি ব্রা কি করব হে থাও তিনা লা একটা বাকি আছে তিনা লা তো হ্যাঁ কই যাব এই তো না চলাবি সে রাস্তা তো কত পড়ে আছে আগে তা খান আগে দেখো তো লাগে আগে তা যা দেও পাম করতে আছে ওরো ওরে বাপ এ বুড়িয়া মা আছে একটু ছাড়বে সর রাস্তা তো কে তো কত পানি উলাই কি আপনা চো এই চল দে tôi dừng cả anh ấy ha Kamjong district Phaimol vàng khu chùa hiến tôi hay có sống vợ cả lũ nó bên trên này nó vào hát trái kế về हमारा फोटो नहीं खींचेगा हाँ हम लोग वो फोटो में नहीं si hubung kita yang hi ala roba yang teh kecip na ne yo ba teh te ki hei
rice mill yang thang khat na kasitai chính rằng hi nuôi lăng sải của cả cái lần vào cho cái chén nó he guest house lại community hall lại yang cái xin cái vang cái trái bồi ta san thei ta thu su hin bol hon a sei naw chun in hal hol a hin San National Army le junta hon jong pan ala ovin tangkul ka chana ga ho chen na khuwa lampi aman chawa ho aga hal pi danun a seivin hi he thuji hin KUKI CSO working committee kamjongin press release PR a hin bolovin NSN IM ho pan la na a tangkun thingnoi hon phai ahal la naw demna na sata in an nei vin hi ama hon asaina wachun tu chung thil so hi ama sapen hi pon hitabang thil so hi that 11 June 2026 ni injong kultu khwa jong ana so hi in hichin avet sa chu hi le kamjong district nga kukite community hi chamna umsa lowa su boijing dinga to ugon a hi ata sandano asevin hitia phat sia in lo ki halna kina ki boina violence jing sa hi human rights public safety chule chamna ho zo si threaten ki bol na le dan le mol umlo vet sa na hi hitabang chalo na anei ji win khoi phalo milham chang aki su khawin gen thei thu pumin in le lo nei lo tampi aki do tan hi choji hin akin thai pena security agency sole assam rifle hon agan na thei pen le hoita a chatrik area hi operation abol gangu angai tai aji chu hilai muna kuna hi hitabang ki blue na le ki kap tun ho hi hongki panji hi alang Mipi ta san thei a hi na ding le hitabang ki blue na ho le violence asu be kitlo na dingin action khota la angai tai tiwin hi hitabang thilso bol ho le support bol ho warning aki bolin thilso bol ho zo si mat do head do le dan to ki to a saza pi angain ki boina jing hin thu ta a ki bung khen na le mithlam ho hin khu ki chat na su do e government le amo pu in gang chala khongai sot lowa dan nemol khole weng ho hu bina chule victim soding thudi a thutan na ho api divin a saving hi kukin pi manpur kimin jong phaimol khu ki halna in demna sangta anei win press release thupon an nei kit win hi alang khat kina phaimol khu ki hal ji in i ho Tahchapa hon jong phaimol khokim vela tangkun ho khu thana khu chu an hal kita win hi Akipantan Tahchapa bat tangul dam se hongkong lo do tunin what bono what tangul dam se what bono. This is Kabo Valley, the Thana village, which belong to Tangkul community, has been set fire by the KUKI. It is still burning while I'm taking this video. It is situated in the Kabo Valley. Thana ki housing lai ta hei Thana iram ramphoi
ram hoi ka lo kang pa du yang ka thana ji mai thot me re ke ne bi le kong kan thana che na ri sang kha lok ki ji ji mai thot me re che na ji ka tha gui long ni ai thum enforcement ning chang ai isi tang ku nau ping ka le isi concern authority ping ka tha gui long tuni Tahchapa ho cha lo hi pa chat thlai jeng ro aji chu hi ka cha na ga tangkun ho to tu tha a hung ki do pan ki wa pathin tuni hi ho lang hon mit khela mit ha khela ha lung khela lung ti a thangtong ta apan alo wa ape pe na ho lang ho in ki hal zowa ama ho in ho aga hal pi u hi tu ka la mong mong hi ama hon izanin ei that han lang izanin khu u hal thau han lang hi jong la defensive mo na bo yum jing jeng u hi attack ball masat di gela jong igel lobu ilungu wa jong umlo hil khat chu hi kinin hiti a hi in ball thei pe ule e san te hi a ka chana ga ho hin in gin jap diu eki chat jap diu hin hiti ho ji hin ata ta ta chopa hon attacking lungput mindset inei diu hi nami pin jong sona pana ana thangai jing hu khat chu a hi tan ichi pi jom jing diu hi ngai sa na akinei hle jengi ti hi gam vai po hole gam nga hon jong he divin akidein hi tuni khoa tangkul ka chana ga hon phaimol hal thau thu hi mi tam ta apuna yum diu hin kenjong kapana hle jengin hi ahi wangin alang khana seidingin nampi thu hi iha punat le lungthim ilunggel ahoi khawal ji in hechijia hi nam thu punat dan jong hi apudan aumtan aji chu kukinam sunga thingno hi han CSO hi han MLA ho hi han ko hi jong le gamlenam ngailu lam kai di ta inei ta puin hi thingno organization som liwal aumin nampi sipai group khat cha umpon phung sipai ngen bo inei win MLA som inei win khat cha nampi MLA di umpon phung MLA tribe MLA ngen bo hi ki win separate administration as a demand in bolwin manipur government akunin resign akibol nom povin mel heite government asim do ki win thuchi in uichan alu onong ne ki ti chu KUKI MLA ho hi wa hi win hi CSOs group tam ta inei win ahi wangin hangsan ta le thingama pangding koima CSO ompon aji chu thingnoi ho thulovin ima iseingam povin abol ngam povin hi hichiji a hi tangkul ka chana ga hon 1993 Akipantan in thatwin toazong meitei episode ei tha wa I khoho I hal tha pi jingwa hu izat ham ida tha u hitan ahi wanga hi kukinam pilam ka ho akuna tu ni chana hi melmate do na ding planning jong I macha thei lo hi miten gal abol le gamlenam aki elinin kukite wangchu gamlenam neu che jing hi keno le UPF in government of India to tokso bol na dingin so extension abol hanin ahi wangin government of India in chapang mithaya athebdangin tuni chanin ahlem jingin chule manipur integrity ke thailo ding ti in soi signature abol kil thonin SAUT with legislature minin nampi ahlem thonin akijo do kitan hijehin SA munading ankam mute jong kinat nale ta sanna talo hi ti ki het jingo hi tivin san ge hin mina ki mu thei ti chaiba pangpang le han SSU ina thai le mu di we ba san he no se ai love kita lu se lo na ese mu di ha ki le na ta san ese mun na ding hi to na hi lovin nammi pi koima ata san be set hi tudin muna hi talo ding hi atam zon zan mang tabanga agelo hitan pu aron ke bian le pu seilen hau kimin itabangin seithiam hon han lang nampi sem hon jong le zo le ta ding thilum dan ivet le imzo se mu che thein om tan aji chu koitabang thudi thuta seiding tongding a ki got le SU grouping warning evolving gi win ichi chun koima thudi thuta a nampi na tongding a thei mong ta pun a hi gen thei ta in UTV input do win a hi le nampi dinga simphana to sat ding sangin asumang ding agi ding
athunei ding ikichu win isumang win idel mangta win tua hi ipiki seijong le athi thi ho le ain ki hal ho a khu ki hal ho zo se chu awang se a ummai chu hi ta win hi KUKI nampia dinga tuchung 2003 a esan gala kona separate administration SA imuna diu chance soile chance pha hitabang hi icha itu akhang khanga edel jong leo imu lo diu chance phata eikipe phatlem changta chu ithla su hitan kipana kolni hi I ti le husu kiding hitam ki wang hi sia sei thei chu a hi tapu na hi ichihoji a hi nampi thu hi ya pu na wal jong le lungthim thagau ta sa ki to kha na hitan namngai lu chengin jong idat khending dan hi se khen thim het thim angai tai ti hi tunia dinga in se nomu ikitip nomna hi sa utin tunia dingin hi chan hi sa utin hi chan hin chai ta hi ti ve